Reka nongere nk'ikaze hano kuri Impuguke Info, nitwa Niyonizera Mustafa Emmanuel. Ni amakuru agezweho kano kanya mu karere ka Rulindo Itumba. Umwana w'imyaka 9 y'amavuko yishe mugenzi we w'imyaka 3 amukubisa agafuni. Tugiye kugaruka kuri iyi nkuru, nkubwire se bimeze bite, niki kiri kuvugwa hariya Rulindo. Haruguru ya Rulindo ni mu karere ka Burera, umunyeshuri w'imyaka 19 y'amavuko yarohamye mu kiyaga hariya i Burera. Ababyeyi b'uyu mwana bari gusaba ubutabera kuri uyu munyeshuri warohamye rero muri stage, akaba yarohamiye mu kiyaga. Ndaza kubyinjiramo. Dukurikirana unyuze ku mbuga nkoranyambaga zacu zose ziri mu Facebook, YouTube ndetse yewe na Vidimenta. Reka tumanze dutumikira abadutumye, nimujye kure. Ndahita nza twinjira muri izi nkuru tuzinonosore mu buryo burambuye. Isaro Maize Flour, iyi ni akawunga nimero ya mbere abayiteguriye ku mafunguro bayikurira ingofero. Baturage mwifuza gucukubira n'imirire mibi ndetse mugahorana imbaraga mu mubiri, mbayiteyemo kutabura kawunga yitwa Isaro ku mafunguro yanyu. Akarusho kandi nuko ari kawunga yahawe icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo gishinzwe ubuziranenge mu Rwanda, Rwanda Standard Board. Kawunga y'Isaro murayisanga ku maduka atandukanye mu gihugu. Abifuza kurangura namwe nimudusange ku ruganda rwacu ruherereye mu Kisaro mu karere ka Rulindo, cyangwa muduhamagare kuri 0788 65 14 68 tuyikugereza aho wifuza. Isaro Maize Flour, umwimerere w'ibigori by'iwacu. Abantu benshi cyane rero bakomezaga kugenda bambwira ngo Jeswe zo mipango ni gute dushobora kuba twabona uburyo bwo kujya kwiga hanze. Reka nze mbabwira uburyo bwiza bwo kujya kwiga hanze. Ariko igihugu ngiye kubabwira amaginga aya ngaya ni mu gihugu cy'Ubushinwa. Nta experience mbifitemo uburyo nakubwiramo ngo visa bayibona barya, babigenza barya, bagira bate. Ariko reka nkurangira abantu bagiye kugufasha muri ibi bintu. Hamagara ino nimero ubona ahangaha, uhamagare abitwa The Planet School Services bagufasha. Ubona inkumurabyo ushiduka ugeze mu Bushinwa. Bahamagare bagufasha wongere skills na knowledge. Ikaze ku makuru ku buryo burambuye hano kuri Impuguke Info. Ni amakuru ari kuvugwa mu karere ka Rulindo, mu murenge wa Tumba, kuri uyu wa gatatu tariki ya 23 2025. Amakuru nibwo avuga ko umwana w'imyaka 9 y'amavuko yishe mugenzi we yamuteye agafuni. Nyuma yo kumukubita agafuni, umwana w'imyaka 3 yaje guhita hasiga ubuzima. Akaba aricyo nakubwira hariya mu karere ka Rulindo mu murenge wa Tumba. Ese by'uyu mwana w'imyaka 9 wishe mugenzi we w'imyaka 3 amukubise agafuni byagenze bite? N'amakuru natwe turi gukomeza gukurikirana. Gusa kano kanya maze kuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Tumba hariya mu karere ka Rulindo, yitwa Rutazigwa. Nanjye mubaza iby'urupfu rw'uyu mwana w'imyaka 3 bivuga ko wishwe na mugenzi w'imyaka 9. Aza kumbwira ko byabaye ku munsi w'ejo, ariko ikibazo kihuza nzira ntabwo kije kunkundira kugira ngo dukomeze tuvugane. Ariko amajwi rwose, mu majwi nk'uko abimbwiye, ambwiye ko mu masaha ari imbere aza kumbwira uko bimeze rero hariya. Ni
cyaba cyateye uyu mwana kwivugana mugenzi we w'imyaka 3 gusa. Icyo wamenya nuko nyine iyi nkuru yabaye nkuko n'umunyamabanga w'ikorwa mu murenge wa Tumba Rutazigwa yabintangarije, ariko ambwira ko nyine aza kumpa amakuru yose mu masaha make nanjye ndaza kugaruka ninjira neza muri nkuru babwese uyu mwana niki cyatumye yica mugenzi w'imyaka 3. Umwana umwe afite imyaka 9, hanyuma uw'itatu niwe waje kuba nyine ahaburira ubuzima. Mu yandi makuru agezweho kano kanya mu karere ka Burera hariyo naho inkuru ibabaje, aho umusore w'imyaka 19 y'amavuko yitwa Kwizera Samuel wimenyerezaga umwuga mu kigo gikora ibijyanye no guteka giherereye mu karere ka Musanze mu murenge wa Cyuve, akaba ari mu kagari ka Rwebeya mu mudugudu wa Nganzo, yarohamye mu cyaga cya Burera arapfa. Ku mugoroba kuri uyu wa 22 nibwo riya yaje kuza kuba agwa muri kiriya kiyaga, ariko nyine aza kurohorwa tariki ya 23 Mata 2025. Amakuru y'ikinyamakuru Igihe cyamenye nuko nyine yari kumwe n'abandi bagenzi 36 bari batembeye bari kumwe nyine bari mumwe mu mahoteli aherereye mu karere ka Burera mu murenge wa Kinoni mu mudugudu wabigwa, hanyuma bajya koga nawe nyine ajyayo ararohama. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru Superintendent of Police Jean Bosco Mwiseneza yagiranye ikiganiro n'ikinyamakuru Igihe.com, hanyuma aza kwemeza iby'inkuru. Afande ati Kwizera Samuel yari kumwe na bagenzi be mu rugendo shuri bavuye Musanze bajya i Burera, bagezeyo nibwo bagiye koga mu cyaga cya Burera ararohama arapfa. Bagenzi be bamushatse baramubura. Afande yakomeje kandi avuga ko ishami rya polisi y'u Rwanda rishinzwe umutekano wo mu mazi rikora mu karere ka Burera ryaje kuza kwa nyine rishakisha umurambo wa nyakwigendera, hanyuma uza kuboneka. Umurambo wa nyakwigendera wajyanwe ku bitaro bya Ruhengeri gukorerwa isuzuma nyuma yuko ushyingurwa. Superintendent of Police Jean Bosco Mwiseneza yaboneyeho kwibutsa abaturage ko polisi y'u Rwanda bagira inama kwirinda kujya koga mu biyaga batazi cyangwa se nta bikoresho byabugenewe bafite. Tukiri kuri iyi ngingo, nyuma yuko iyo nkuru yari mu kinyamakuru Igihe maze kwibagezaho, reka twifashishe na Isango Star.rwa iravuga ko Burera barasabira ubutabera umunyeshuri wari muri stage akarohama. Ababyeyi bo munyeshuri witwa Samuel Kwizera wari ufite imyaka 19 waguye mu cyaga cya Burera ajyanwe mu rugendo shuri babwiye Isango Star ko bashenguwe cyane n'urupfu rw'umwana wabo. Bavuga ko yarohamye ndetse we natabarwe cyangwa se ngo nyine abari kumwe batange amakuru kugeza ababyeyi be bigereye aho ngaho, nyuma nyine basanga umwana yashizemo umwuka. Mu polisi y'u Rwanda ikora mu ntara y'Amajyaruguru yemeje urupfu rw'uyu mwana, inavuga ko nyine yakuwemo n'ishami rishinzwe umutekano wo mu mazi, ariko nyine iperereza rikaba rigikomeje. Urupfu rwa nyakwigendera Kwizera Samuel wigaga mu majyepfo y'u Rwanda muri LCD Nyanza waguye mu cyaga cya Burera rwabanje kugirwa ibanga nk'uko ababyeyi babivuga. Bavuga ko nyine bo mu muryango we ari bo batabaje. Umwe mu babyeyi we yagize ati akajya ambaza ngo uyu mwana ni uwawe, nanjye nkamusubiza ngo n'uwanjye. Ati none se kutari kumubona ni kubera iki mutari kumubona? Ubwo bigejeje nko mu masaha y'isa 4 twiga ko kujya kumushaka, turi kumuhamagara ntiyitabe, tukabona nta gisubizo bari kuduha. Twiga uko twabona nimero z'abantu bino ngo tubabaze, duhamagara umwe mu bantu bakoraga niwe waduhaye amakuru ati abo bana baracyari hano, mugenzi wabo umwe yaguye mu mazi
ubutabazi bamubuze kugeza amagingo aya ngaya. Uyu mubyeyi avuga ko kandi urupfu rw'uyu mwana rwabashenguye cyane kuko nyine atabonye ubutabazi kuva yarohama cyangwa se wewe ngo atangirwe amakuru ku gihe, basaba ko ubutabera bwabarenganura. Papa w'uyu mwana yagize ati n'ubugome n'ubwicanyi ndengakamere kuko umuntu ushobora kuraramo hafi iminsi 2 mu mazi yarajyanye n'abantu bakamutamo bakitahira aho kugira ngo batange amakuru bagahitamo gutoroka. Mbese amakuru yatanzwe n'abaturage mu gihe na mama w'uyu mwana nawe yakomeza kugenda nyine agaragaza agahinda atewe n'uyu mwana, akaba aricyo nakubwira. Gusa umuryango wa nyakwigendera wazaga kumushaka muri iki kiyaga, ni nako polisi ishami rishinzwe umutekano wo mu mazi rikora mu karere ka Burera bari bamaze kuhagera, ndetse bakuyemo uriya mwana ashizemo nibura umwuka, avuga ko yamazemo amasaha arenga 15. Mu butumwa bugufi umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru Superintendent wa polisi Jean Bosco Mwiseneza amirije Isango Star yagize ati kuri uyu wa 22 ukwezi kwa 4 witwa Samuel w'imyaka 19 wimenyerezaga umwuga rero muri business iherereye mu murenge wa Cyuve mu karere ka Musanze, yari ari kumwe n'abagenzi 36 batemberana kuri farme ya Eco de Roge iherereye hariya mu karere ka Burera. Rero ku isaha 10:30 bajyaga koga mu cyaga cya Burera. Kwizera Samuel ararohama arapfa, bagenzi be baramushatse baramubura. Amakuru dukesha ababyeyi kandi banyakwigendera nk'uko iki cyamakuru kibigaragaza, bavuga ko nyine abo mu muryango we ba hafi nyine bavuze ko ubuyobozi bw'iyi kampanyi bwavuganaga mbere yuko nyine umwana wabo yapfuye. Akaricyo nakubwira. Umurambo wa nyakwigendera kubwe ko wakuwemo mu nkengero z'ikiyaga saa 11:15 ujyanwa mu bitaro bya Ruhengeri mu karere ka Burera biherereye ahubwo ibitaro bya Ruhengeri biherereye mu karere ka Musanze. Gusa umuryango we uvuga ko nyine bafatwa nyine bagashikirizwa ubutabera kubw'umwana wabo kuko nyine ngo nataje guhabwa ubutabazi. Akaricyo nakubwira muri aya majyaruguru y'u Rwanda. Ni inkuru nagarutse by'umwihariko muri iyi ntara y'Amajyaruguru. Ndagushimiye cyane. Nitwa Niyonizera Mustafa Emmanuel, reka tuze gusubira mu masaha ari imbere mu yandi makuru aza kubagezwa. Gusa nyine yaba uyu mwana w'Irurindi Imana mwakiriye mu bayo ndetse n'uyu warohamiye mu cyaga hariya i Burera, muze kugira umunsi mwiza. Muzi ibitekerezo muri comment mutubwire se amakuru tubageze mwebwe mu mwayumvishe gute muri rusange. Abantu benshi cyane rero bakomezaga kugenda bambwira ngo Jesco izo mipango ni gute dushobora kuba twabona uburyo bwo kujya kwiga hanze. Reka nze mbabwira uburyo bwiza bwo kujya kwiga hanze, ariko igihugu ngiye kubabwira amaginga aya ngaya ni mu gihugu cy'Ubushinwa. Nta experience mbifitemo uburyo nakubwiramo ngo visa bayibona barya babigenza barya bagira bate, ariko reka nkurangira abantu bagiye kugufasha muri ibi bintu. Hamagara ino nimero ubona ahangaha, uhamagare abitwa The Planet School Services bagufasha. Boni nk'umurabyo ushiduka ugeze mu Bushinwa bahamagare bagufasha wongere skills na knowledge. Isaro Maize Flour, iyi ni akawunga nimero ya mbere abayiteguriye ku mafunguro bayikurira ingofero. Baturage mwifuza gucukubira n'imirire mibi ndetse mugahorana imbaraga mu mubiri, mbayitemo kutabura kawunga yitwa Isaro ku mafunguro yanyu. Akarusho kandi nuko ari kawunga yahawe icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo gishinzwe ubuziranenge mu Rwanda, Rwanda Standard Board. Kawunga y'Isaro murayisanga ku maduka atandukanye mu gihugu. Abifuza kurangura namwe nimudusanga ku ruganda rwacu ruherereye mu Kisaro mu karere ka Rulindo, cyangwa muduhamagare kuri 0788 65 14 68 tuyikugerezaho wifuza. Isaro Maize Flour, umwimerere w'ibigori by'iwacu.